Od svih prirodnih ljepota i bogatstava koje Švedska posjeduje, njeno najveće bogatstvo su njeni ljudi, koji su uspjeli iskoristiti sve prednosti zemlje u kojoj žive i organizovati sebi lijep život. Međutim, uzalud bi Šveđanima bila ljepota i bogatstvo da nemaju duše. Veliki test za njih bila je odluka da prime desetine hiljada izbjeglica sa prostora bivše Jugoslavije, a najviše iz Bosne i Hercegovine. Primili su nas i nisu se prevarili. Bosanci i Hercegovci su vrlo brzo postali najbolja useljenička grupa. Pedantni Šveđani su došli do podataka da su naši ljudi i školovaniji i zaposleniji od svojih domaćina, te da je švedski jezik većina naučila vrlo brzo. Naravno, nije sve teklo tako glatko. Dok smo u prvoj epizodi emitovali više kraćih izjava, u ovoj epizodi ćemo nekolicini naših domaćina pustiti da se malo više ispričaju. Trusa je turističko mjesto u blizini Štokholma, pravo mjesto da krenemo sa pravom pričom. Došli 1993. krajem 6. mjeseca. Došli u zemlju u kojoj nismo baš toliko puno ni znali. Na samoj carini, na ulasku u Švedsku, carinik i policajac, prihvatajući sve ostale izbjeglice kao i mene, pitaju hoćete li azil. Nismo mi došli po azil, mi smo došli da se sklonimo par mjeseci dok rat nestane dole, jer smo bili sigurni da će stati tako brzo. I nama nije trebao azil, samo da se sklonimo negdje tih par mjeseci i vraćamo se nazad. I to je ona prva zabluda naša bila. Policajac i carinik znali su o čemu mi pričamo, u stvari da mi nemamo pojma što se dešava. Vjerovatno su oni imali neki bolji ugao gledanja na tu situaciju koja se dešavala dole nego mi. Jeste se kada odlučili da uzmete azil, ili su vam to preporučili i ostalo? Oni su bez naše saglasnosti i napisali na te papire da smo mi tu došli da se sklonimo, znači da uzmemo taj azil. Ja, to je tako bilo. Došli smo, ja, žena, dvoje djece i 2 torbe. 2 torbe dječjih stvari, pelena i te dječje opreme. Ništa, i ono što smo imali na sebi, to je bilo 400 maraka u džepu koje smo posudili. Tu nam je ostalo od plaćanja karte i sa tih 400 maraka smo došli u Švedsku.